U Kanjiži je u ponedeljak 30. juna održan okrugli sto pod nazivom Analize migracionih tendencija u Srbiji i proširivanje mogućnosti za prikupljanje migraciono relevantnih podataka na lokalnom nivou na osnovu dobrih iskustava lokalnih i regionalnih partnera i institucija. Opština Kanjiža je partner u međunarodnom projektu Upravljanje migracijama i posledice migracija u jugoistočnoj Evropi, transnacionalne aktivnosti ka strategijama zasnovanim na dokumentaciji kojim rukovodi Zavod za statistiku Mađarske, a učestvuju partneri iz 7 zemalja. Migracije su proces koji se konstantno odvija na našim prostorima, kako utiču na opštinu Kanjiža. Nažalost, naša opština već od 1971. važi za demografski staru opštinu, što znači da je više od četvrtine stanovništva u naših 13 naselja starije od 65 godina. Nažalost, ta tendencija ne pokazuje nikakav način za oporavak, pošto mladi sve češće odlaze u potrazi za nekom stabilnijom budućnošću u neke druge zemlje, u druge gradove, tako da što se toga tiče Kanjiža baš ne stoji sjajno. A još jedan problem koji Kanjiža kao pogranična opština ima, to su ilegalne migracije. Njima se bavi lokalna policija i bavi se Centar za socijalni rad, ali nažalost problem je suviše velik da bi opština sama mogla njima da se bavi. Ko su sve učesnici u projektu i koji su ciljevi projekta? Pa glavni partner na projektu je zapravo Centralni zavod za statistiku Republike Mađarske. U samom projektu učestvuje 7 zemalja. Tu su zavodi za statistiku, različite institucije koje se bave istraživanjem demografijom, kao i lokalne samouprave iz svih zemalja. Kod nas u Kanjiži je ovo poslednje u nizu radionica koja se bavi ovom temom. Imali smo najpre jednu radionicu koja se bavila predviđanjem budućnosti migracija demografskih procesa u Kanjiži i uopšte u Srbiji. Imali smo jednu radionicu koja se bavila nacrtom akcijnog plana koji bi se bavio ovim procesima. Isto tako, ova današnja radionica je važna zbog toga što predstavlja osnov za neku lokalnu strategiju koja bi se bavila problemom migracija.